Ako ste prošli kroz zubnu intervenciju, znate koliko je važno što pre smanjiti upalu i bol. Umjesto agresivnih hemikalija postoji prirodan način da umanjite upalu i bol. Zdravo, ja sam dr. Leontina Ranđelović i u svojoj praksi svakodnevno se susrećem sa pacijentima koji imaju probleme sa upaljenim desnima, krvarenjem i neprijatnim zadahom. A to nije samo neprijatnost, može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema. Upala desni počinje nakupljanjem bakterija oko zuba i ispod ivice desni. Glavni simptomi su crvenilo, krvarenje pri četkanju i otok. Ako se ne preduzmu mere na vreme, upala može da dovede do razaranja mekog tkiva i kosti zuba. Srećom, postoji prirodan način da održimo zdravlje desni. Kao stomatolog sa ponosom preporučujem prirodnu pastu za zube od brenda Ina Essentials sa rujem, mineralima iz Crnog mora i postbiotikom. Ova pasta ne sadrži fluor i je formulisana za potpunu zaštitu desni. Sadrži moćne prirodne sastojke. Ruj je poznat po svom antiseptičkom dejstvu, a minerali iz Crnog mora umiruju i jačaju desni. A za najbolji efekat kombinujte je sa hidrolinom, vodicom za ispiranje usta, 100% prirodnom, bez alkohola, napravljenom od ruja sa dokazanim antiseptičkim svojstvima. Ako želite potpunu i prirodnu negu za svoje zube i desni, izaberite proizvode Ina Essentials, a posebno pastu za zube i vodicu za ispiranje usta. Probajte ih već danas i osjetite razliku.